yerde organizasyonu aytar mısın? Neçesi oyunlar şimdi gerek. Neçesi oyunlar. Alçalık! Mikrofonla çakın söyle. Nerede? Çakın söyle mikrofon. El görüntü at Ukan. El barcalığında. Çempiyon nastoящий. Çempiyon! Жігіттер, жердем Айгүл Манасын, тренер Руслан Байке. Қызылға беремде бұл тренерына кел орда. Судья адашты. Өз айтып отады. Судья! Өзгертпеңіз. Нечестно bu. Судья! Üç судья қандай жеңет бұл? Қандай жеңет? Айтқылар решением. Alçanlık! Biz tanıyız dile. Bırak istike bala uttu. Uttu bunu. Biz tanıyız bunu. Честно қылайлы байкелер. Спокойствию прийти. Компетентные судьи без решением, они уже его вынесли. Если есть претензии, можете подать апелляцию. Bana utu aldı. Real oynattılar. Öyle oynattılar. Şunca turnir balonu. Nechesno oldu. Nechesno. Vergili. Kamera o'chirdi, kamera. Mana tartuvda faqat. Bu yoqda ellar ustida kuyadi. Sportlik olu, başkası olanlar chestli bo'lish kerak. Tupa tura. Казахстанный хаос. Уважаемые рефери из Казахстана, Малик, просим вас подойти к главному детскому столику. Birinci yoluna kazına işlep жүріп, birinci yoluna kızdan atman. Çıktım bile. Şunu aytayın. Sizler bir yerde şunu yaman жүрем ortada hazırca. O'tuz seniki o'zi boshida aytib qo'ymaydi. Aytib o'tadi, Bozukam. Nima bo'yla qo'ysin? Bo'ldi. Sudyalardan o'zlari bo'lma oldi-ku. Seniki de Tam çıktı. Erkekten mi? Двойка. Серия қайтала, серия.
Вот. Давай, Волчонок, давай! Дальше! 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 Красавчик! Красавчик! Давай! Давай, Байзан! Давай, gel, брат! Gel! Gel, блядь! Конец второго раунда. 2 секунды. Уважаемые команды, по 2 секунды.